ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kathiar Lingwer Debate Society haringkat ke jengat trelang ber ke khasi department jangka St Anthony's College Shillong hakak pratrik ujumang arajar pusau lapun ku burom ya ke council bi pesa ke beliau pediang ya ke kusnam pat masyri dangshan ke keti jangka president ke India ke Draupadi Murmu ha New Delhi. Hakini ke jingalang laplai pai baru ya ke kot ke belatho ru Dr. Reverend Father Yonis Warpakama ya ke belai kerteng paradigms of conflicts in the work of H.W. Stan. Daka Professor Stimlet Dekhar kebelalong kum kongsan hakani gesngi ringkat ke jing sakilang jang kiwe-kiwe ke belasyak khot ngobha. Kathiar Lingwer Debate Society ke penlong ru ya ke jing kan mau buram ya ki arngun kinong tho bakrau jong ke jai bendu khasi ketayu paheb Rabon Singh Kharsuka ya ke bala ajing krandu Dr. Silvanus Lamare balhalo ke jing im jong paheb Radhan Singh Berry daka Professor Bakhiaman Renja. Citation of bangit ay kong di tangan asyo nasa puli pada Ingat ko aban puli ni citation hay yosno ko niya mo kajing pun ko kurang Kathiar Lingwer Debate Society ka ay kapang ya advisor jong beseng council bi pasa Ibalayo ya kusnam Padma Shri Arhajar Apusau haka art naga President Jamhuri India. Kaseng kepenpau ya kejing kemen dan kejing snow sarong bapidon hok banyo ya kani kusnam badon burom kejing treshi tom bat kejing no senyang jumpi haka liang ketem kokot kejing shat bat kejing whiten rai kalalong kejing mento ya kejai penriu. Kaseng kekit bokit ruang bapinang yo ya kemet kabokot tukia bapinang la shushu ru ban long kum umau shan barat ba ya keseng ka lang salang bat kari bat kejai penriu hi barok kowe ying snow sarong shibon na kaliang Kathiar bat ai ya kani ka buram ya I advisor jungi ikong silbi Hangin idon we nong chau ka pauna pada Yohanes Warpakma kadika khot ka ba a jungu ka ba uba pinmi mo nila sin ka khot ka shapang iba H.W. Stan don ki ba hinga sem su ki kane nakin ma habang lastang bani kai la de tin kasi na maging judon ba kai ni har ka por habang mengirang samla te ngalatin don kami ya ka grammar jung ba Stan kaktil kaba ya ba ngala kai ya la de da ka ba kren emde da ba tang da ka pule ya kito i jing to jung Father Silvanus ngilindo ha ka khot ko bor jung ha ka por kasur shipara namte la ri yosno shipara ne ka kari khot ko bor minta undon ba pinmi ya ka khot ko bor la dun but ha la dunjai no hanama kamdam shubo te rei kadon kawi ka khot ko bor ka ba la pinmi manla ka thayo lau pada sni ulang nong tho ulang nong priang mau ulang nong wat ya ko boru baro kalau mau hi te mar kalau kaktin kabala mina na dulu jumu kaba mau lasngo ya jai country jungi kadi ban sngo tu ba kai ala de ba mau la pinni har ko bor te mar kalau ibe nang
ki tunas ko jemo har por ni ju shim ya kot ko jemo bani pule ya kata kot ko bani kaya na le ya tien kasi de na kita ki kot ko mangayo katien ka ba ngalaban keren kita kune sultanan ban don kum fadayawanis kibala lignia naman pegnia ya jing tho jemu ba stand la penmi kene ka kor ka ba ar shapang ka jing tho jemu ba stand Entah isi Nangyay po show pada sibun mat ang long roof ka cuma ko yang kita pergi cuma Kali kecil kemen pat kecil semua yang baru arbet nengkong ya kong sili besar ibala yo yang kusnam pat masri naga presiden jangkau India but haga jo kapor ro ibala rai ke burung jangkau jai India kemudian masih bapak kedo siapa yang kong sili besar nilai kehilangan labons dan but kawai kawa idon haga jinong jo ibala kecil snowred but kecil snowred kejong kecil yo bon ki burung pat kinam but nama maka jing snowred kejong ban pendrit di ida ayo yo day track na nang tay kini ki burong ki berker masuk mau yang hilang baro ila yo ru yang tirat sing award kabade ka kusna ka bagi sya yo Meghalaya di but yo ka jo sing award ki shana yo stem aljar khat lai be yo khat sam tang bala samla yang kusna ma jo ko nasmo kunmau but nasmo bahai ko silbi namalba ide ka brio ko treshitom but iba ploy benera khanu ko or ya yanu ki bodon kam kidon ho ong ban yo ka to kusna haga bede but ifa the honest khamda le abang ni kren ni ya ke ni ko ho ila ayana de ko buram daga jing snowred ke jompi but yang snow pada ya dikentian snowred ke jompi ngre ki baro kilong naga jing long jompi ngagran ni kung ganong hikai ban uskola kung uskola ngatrai num kham yo ki skola ki ba shim ba ai lut ya la kam haga jing bon kam haga or ko principal jo college Nri ila ay poro nam taga wat niya nam taga research ke jangi. Kalong keburom yang aku igai ke jangi. Namar ba kejing trish tong ke jangi kalong ba ida pen iba mnei tang banyo degree namar ba ilong principal mnei ke kejing ya ka literature ke jang ni hasi. Bali imshim le ya ka PhD jo na English department namar ba ipas na English department nri iwan banle haga kasi but ni the small burong hado kata pada mana ni research ke jongpi na ni wat ni ke jongpi kal ajin to shibon yang ni pede ki ba pule ya ka kasi literature ba pule ya ka ni jin pule ki bede ki critical readings haga kasi juni namar ba ngala don ong ba ka de ka beningkong na den ki research lagi na peding jongki wat ni ki ba layo yang degree or kiwe layo hagin jong father kibalde yang ni gabenta jongka psychoanalysis haga bala pensyong niya yang senya jong pensyong rim haga psychoanalysis but new iba kum unong wat dia namar ba ila kuliah ya haya ki jingtho jong Professor H. Houston kan dia seorang dengan bedeng dia ni ke ba father you honest trade ulong sing jongka kasi department but the kasi department ke yang kumni ko maga long hadu ki siru de ya ji treshi tang de jong rin ka ki wei ki ramba ki professor haga to but nga long student ka bani kong haga department si
but ni yo ye ki bon bisembo jang the jingsan na uni Professor H. Houston kejin I did ke jong I haga kami kai kejin I did ke jong I ban tendir ke department kejin I did ke jong I le kham tam e manwan ra ye kejin tho ki be dei ba literary criticism or ila don kejin tam le kejin duna kum unong tho dari kum critic dari lo yo ba empat don apply ya kani ka binta ya kani ka area ka bangi on literary criticism kumbele I Professor H. Houston ini dengan I kebulan oh entah nana mi ki nongwat dunia ki bebon ki belakang syampang nrei ngimbe pada kelet pa usembai ubai bet haga kasih department lehu ulong uba nunukla mano ong ulong uba tang kuntur ni nrei ngalut ong ba udah usembai besnak kita tahu play lah play wait but the students wait but the scholars but economic kai but offer ni le yo jingdep na I Professor H. Houston tapi day but ki lai tadi ki got jadi Professor H. Houston kesama nong kendong ka ngakwa om jukut but kamahani kili lai tadi ki got kiba ifada yo ila the bishar punya but ila iru ila batai manage hangani the paradigms of conflicts ka iu di hamni ni I yang jing puli hagabat iwa yang jinglong jong ki tingshop ki puran ki badon ha ki to ki lai tadi ki got anda sama nong ndong ho ka kot ka dalam pensyong nong rem na ka Bible review I bete ba ka jing how to man ka jong U H. Houston kalau pelongi I ban wat punya ban I shushu ki sembo perkat ki badon hang te ko ban kum urewat nya yu I ban don shisha kata ka Jimmy King ni la batai mene ka bedei ha ka mut ke perkat ka Jimmy King ka long ru ha ka jing dei ban ki kam ban ki jing ja ka kum ka jing pentelun jong nong tho ha ki kot ki jong I kabakam shai chu ring yu I ka Jimmy King ka bedei but ka kwa bang jukut lani ka everlasting desire ka ba ulong tho ulang tho lang baro art tadi ka tho shwa ka kin parin everlasting desire la shubni happy ha ka board ka journal critic but kasi studies nre yu I de habala ora de ka ka ru ka kwa bang jukut kali ka pasna ado kata namar ba unni unong tho udeiru ubalang ngam jili ha hagbede ba fiction the Professor H. Houston namar ba I pasi naga English department the is not so high ki mat ki bede ba literature kam tab e hagbede ba teaching talk ki jong ki long ki ba don ya kata ka dor Patador pada kaba don kalong be katun ke jing ke yo I ke jong I ya ke bahagian ni ke pertai ke bagi Isha kemudian the reality of life ke jing ke besisha ke jong I ke pertai lapen halang len bagi tin shop ki puran na kata down yo I ke tin shop ki puran ki badon ha ke te ke kot ha ke kwa bom juga pat ha drama mah de tu ke bai I fada yo ada sabai I wat punya you isisai kita bagi ongi psychological complexities kiba ila I yang kata kejing king hakamut ke perkat kejing wanra yang kata jing excited yang kejing nama ni kejing ke bisharu ni hamen excited kejing naga por shakapor menginyo yang kata kejing kwa kejing menginyo yang thong kejing mengin poi shakatega thong kama kabangi kwa ka jing rating ten haga jinglong riu ka thong ka bangi kwa ki jin tho siu ki bangi don kim poi kumangi kwa di unong tho ulai le kat bala habang train unong tho ngamot father yonis wan wa ma haga ni kwa ilai le kat bala ban bishar punya bat na try kan ni ka be belong ka kot nama ila aksai wai ni na lu ka kot ka ba ila tho haswa ka perchio but kini lepas tu kalau ai yang usai mengintip syakang ke jingkuli yang psychology kata tadi, diminta ngibun ke research scholars haka department kasih jumi bala le ke research haka MPhil but minta
Ndon and feel show on kibala register a PhD but kiba ada dia PhD ru kila don kiba la wa banda ya bangam khabam jiliu e shushu hagabe dei ba kini kisenya kiba kata ya kabut keberkhat but I fata yo ane sakane no wat la punchong nong rim ru ka to be na theory jong u Sigmund Freud hagabe dei interpretation of dreams akiwe psychological complexities di bawah ilak hagani awak ya.